Ti perlu kan ikut ni don kan ni kayak jaka hang tan seorang kat buat iba Peter berkunjuri kong Shirlin kili awan kena sini seorang ban pet ya kan ika film ika pangirangnya shoot kidang direct kan ika idon kat bi director te man te kini kidang jurep nama bagi diki ting shop kipuran nama kan ika film ti perlu kan ika pon squad bania keren diat bat kini ki ting shop kipuran hakan ika durki kidang kaban sami bat kaban lesi kaban ani kan ika jing kaban internet sisa kaban amen sim bat kaban shibun ki jing hikai ru na kan ika film te kan ika puangan shu ya keren kena bi ba Peter kumna hilang tu shu ai hai ki perlu perbaik ki prabangat jom hi te ta I ba Peter pi sim ya ka benta kum wei mo Agak film. ha Agak film ngasih bentar kamu we ubriu babah, badan baem baru spa, bat ngari no udah kena balajak. ba Peter te kat kum ka kerdan kat kum ka karakter bat kat kum ka dur ya ha de ikop sisa I Malik Doyong stai sa kita han klik riat te nang tai kong Shirley ni la syurki suat muin si muin ani pe tangki ngap ru si pelom kum so pelom pese tangki kematan kan yu maru silak tengka lakit te tu kong Shirley pi pat pi simi ka benta jun kong ayu mo Ngal ngam tip lang si benta yung ngam tip ira story rusuan belan di sana. Long suan belan. Ta beli kong Shirley ni pat tip te das itu sibet insa tip hi ka iga bide banang te beli sibun perlok ni ka puar ni ya pois ka bekot jong tu ga interview ka ban kot bat ka batang kan diat te ka puar sprika ni kicik tanat jong sora pi kilom ki wa ki shat ki bay norm pai pe se kilom bi tanat ka thi ka nai ti hang the and then one among the crew I kong pas ni ide makeup artist jongi wow pese kadur ko model deh she deserve to be a makeup artist ni weru aktor ni besok ni jan tama beli athaba ya singi peri artis ba andian ba ne ano biang fi tama beli tu ila ta te ngin ya pen kot no ya kan ka program sisian te khobres sibon bye